İşlere girген қадірлі меймандар, интернационалистлар, 1 минуталық ескеру жариялаймыз. Құрман болғандарға. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. Оған соғышының 35 жылдығына арналған іс-шараны ашық деп жария салуға рұқсат етіңіздер. Жерге бізде дайым тынчылық болсын, түбөлүккө бейпилчилик орносын. Мұндай апат күндөрдү біз улуулардын оозунан угуп, жомок катары гана айтылып калсын. Наристенин ыйы угулбасын, энелердин ыйы угулбасын, тынчтык болсын деген тилек менен бүгүнкү иш-чараны куттуктоо үчүн сөз Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Көкөев Маматиса Саиповичти сөзгө чакырып алабыз. Урматтуу ооган согушунун ардагерлери, урматтуу ушу жыйынга катышкан ардагерлер, бүгүн Совет аскеринин Афганистандан чыгарылган өз мекенине кайтканына 35 жыл толуп турат. Дээрлик 10 жылга созулган Афган согушу адамзат тарыхында ири кандуу окуя. Бүгүнкү күндө кесепеттен кетпеген айыккыс жаракаттары сыпатталга келет. Совет жоокеринин катарында 7000ден ашык кыргызстандык жоокер катышып, анын ичинен Каралжа районунда 126 жоокер барышкан. Алардын 3-өө согуш таласында курман болсо, 18-и согуштун ден соолугунан жаракат алышкан. Советтик аскердин катарында сиздер дагы тайманбай өлүмгө тике карап, душмандардын көптөгөн колун жок кылып, мизин кайтарып келгенсиздер. Сиздер үчүн мамлекет тарабынан мүмкүнчүлүк болгон колдоолор каралып, Кыргыз Республикасынын согуштук куралдык күчтөр, ардагерлер жана оруктагы еңбекчилер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде бүгүнкү күндө талапка ылайык бардык кепилдиктер каралган. Бүгүнкү күндө ошо жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсация төлөнүп келүүдө. Андан сырткары жыл сайын Каракочкор санаториясында сиздер үчүн эс ала турган жайды мынакей баарыңыздар ушу ден соолугуңуздар чыңдай турган шартты түзүп даярдап, бүгүнкү күндө ушу жетекчилер баары билишет. Сиздер бүгүн да ошол жерге барып дем алганга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар, урматтуу ардагерлер. Ардагерлер үчүн бөлмө
Mına bu yılkı жылы özündөргө белгилүү азыр ушул бөлмөгө киребиз. Ардагерлер үчүн жакшынакай бир бөлмө бөлүнүп берилип, мына ушу ардагерлер өзүнүн күчү менен бүгүнкү күндө жакшынакай ушуну бир эсте кала турган, ушу жерге келип, ушу жерде жем алып көрүп, өткөн күндөрдү эске салып кете турган, келечекте муунга бир таалим тарбия бере турган бөлмө ачылган ушул ардагерлер ушул өз күчү менен муну дагы жолго салып алышты. Урматтуу ардагерлер, сиздердин ата мекенге болгон атуулдук позицияларды, жигердүү иштериңиздерге, жаштарга аскердик патриоттук тарбия берүүдө, аскердик салттарды жеткирүүдө, өлкөнүн коопсуздук бекемдөө ар дайым өбөлгө болоруна ишенем. Сиздерге бекем ден соолук, бакубат жашоо, ишиңиздерге дайыма ийгиликтер болушуна тилектешмин. Бар болуңуздар, жергизде тынчылык болсун. Оған соғышында құрман болгондордун атайын бір айыл өкмөттөрдөн конверттер бар екен, окуп койгонго уруксат этиңиздер. Абдылдаев Курманбек Түмөнбаевич, Сарбулак айылдык аймагынын тургуну, Оған согушунда батырларча курман болгон. Сарбулак айыл өкмөттөр. 80 жылдар маданиятта да эмгектенген экен. Маданият бөлүмүнөн да атайын конверт. Ахматов Абдырахман Жуманазарович, Чалма айылдык аймагынын тургуну, Оған согушунда батырларча курман болгон. Нуруев Абдыкерим Айтмаматович, Ылайталы айылдык аймагынын тургуну, Оған согушунда батырларча курман болгон. Әлеме қалған өмірін сіздерге аға туғандарына, жақындарына берсін. Бүгінгі шараны дағы бір құттықтау үшін сөз Қырғыз Республикасының Қорғау Министрлігінің түштік батыш командашылығын қолбасшысының орынбасары полковник Жусупбеков. Урматтуу ардагерлер, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу жаштар. Бүгүнкү күндө ушул Каракулжар районунун борборунда ушул эстеликтин астында мындан 35 жыл мурун болуп өткөн согуштун, окуянын, ошол кездеги татаал мездектин баарын эскерип отурабыз. Ушул нерсеге күбө болуп катышып келген ушул райондун уулдары мына оң жагымда турат, ушул ардагерлер. Бүгүнкү күндө ушул ардагерлердин ошол мезгилде ошол Оған жеринде канын жанына аябай мекенге ак ниетинен кызмат кылып келип ардактуу болуп турушат. Сиздерге чоң таазим, сый урмат болсун. Ушул агалардан урматтуу жаштар ала турган жаңыңыздар бар. Булар кычыраган 18 жашында жап-жаш болуп Кыргызстандын чегинен сырткары чыгып Оған жеринде кан майданган катышып келген кишилер ушулар. Шулардын эси болуп бекем болсун, өмүрүңүз болсун. Шулардан үлгү алгыла. Силер чыкпасаңар, силер коргобосоңор, башка эч ким коргобойт биздин мекенди. Ошондуктан баарыңарды чакырам. Өз элиңердин патриоту болгула. Өз элиңердин эрдигин кылгыла. Ошого чоң-чоң жетишкендер болсун силер үчүн. Урматтуу ардагерлер, бүгүнкү майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайм. Араңыздардан, ошол жактан, кан майдандан 3 биздин агаларыбызга айтпай калыптыр. Алардын жаткан жерлери жайлуу болсун. Туугандарына терең көңүлү менен, кайгыруу менен таазим көңүл айтабыз. Өзүмдүн атымдан жана Кыргыз Республикасынын Коргоо Министрлигинин түштүк батыш регионунун команда кол башчысынын атынан дагы сиздердин майрамыңыздарын куттуктайм. Бар болуңуздар, көңүлүңүздарга чоң рахмат. Сөз Каракулжа райондук Оған согушунун ардагерлер кеңешинин төрагасы Табалдиев Кенжебек агабызда. Урматтуу куралдаштар, биздин Оған жеринен чыкканыбызга 35 жылдык юбилейибиз менен куттуктайбыз. Эч качан да оорумаңыздар. Урматтуу агаларыбыз, биз сиздер менен сыймыктанабыз. Жергебизде тынчылык болсун, элибизде бакубатчылык жашоо болсун. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргызымдын жигиттери. Чок кармаган кол менен баатыр бол деп, чоң энебиз өстүргөн сени мени. Ал эми калган майрамдык салтанат иш-чараны атайын майрамдык дастаркондун четинде уланталы, бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирели.
Düşüp ketsin. Men kolum tengir. Tamam zaten boş koy. Erten koşmaya kalsam. Tevelep koş gel boşunca. Allah bırakmayla bas. Bas. Yine teveles geliyor. Biliyorsun. Güyüp canıp el jer üçün iştеген Kırgız uulu er azamat ezelten meken üçün dayar canım berүүgө жалыны бар жүрөгүндө эл деген. Aman bolgun mekенimдин сакчысы оболусун Кыргызстанын байрагы гүлдөп турса өлкө дайым жашарып тынчтык болсо ар күн элдин майрамы. Саламатсыздармы, урматтуу Ооган согушунун ардагерлери жана бүгүнкү кеченин катышуучулары? Амансыздарбы, алыс жакындан келген кадырлуу коноктор. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Мындан 35 жыл мурун башталып, 10 жылга созулган ошол кан күйгөн каргашалуу согушту өз башыңыздардан өткөрүп, от кечип, өмүр менен өлүмдүн ортосунда канчалаган кыйынчылыктарды башыңыздардан кечирип, өз мекениңиздерге жеңиш менен кайттыңыздар. Ооба, биз сиздер менен сыймыктанабыз. Урматтуу Ооган согушунун ардагерлери, сиздерге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Мекенибизде дайыма ачык асман, тынчтык, бакубат жашоо каалоо менен бирге маанайыңыздар дайым ачык болушун тилектешпиз. 15 февраль советтик жоокерлердин Ооган жергесине чыгарылгандыгынын 35 жылдык мааракесине карата интернационалдык милдеттерин аткарып, жаштарды мекенчилдикке тарбиялоого кошкон салымдары үчүн Карагулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланышсын. Жолдошов Бекболот Шукурович, Карагулжа айыл аймагынын Биймырза айылынын тургуну. Ниярович, Чалма айылдык аймагынын Токпой Тала айылынын тургуну. Абдырасулов Маматбек Najimидинович, Карагочкор айылдык аймагынын Карагочкор айылынын тургуну. Аштанбек Айзимжанович, Карагулжа айылдык аймагынын Биринчибай айылынын тургуну. Жапаров Аманали Арзибекович, Капчыгай айылдык аймагынын Ничкесуу айылынын тургуну. Чоң рахмат, сыйлыктар кут болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу интернационалист жоокерлер, кадырлуу коноктор, урматтуу жеңелер. Сиздерди 15 февраль майрамыңыздар менен Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Нуржадыевич Жантаевдин атынан жана жеке өзүмдүн атынан чын дилимден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. 15 февраль советтик аскерлердин Ооган жергесинен толугу менен чыгарылып кеткенин 35 жылдыгына карата Ош облусунун социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө кошкон чоң салымы жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Карагулжа райондук Ооган согушунун ардагерлер кеңешинин төрагасы Табалдыев Кенжегул Конушбаевичке Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан ыраазычылык билдирилет. Келип коюңуз. Иш-чараны жагымдуу ырлар коштосун. Сиздердин алдыңыздарга Карагулжа райондук Рыспай Абдыкадыров атындагы Маданият үйүнүн чыгармачыл тобу таланттуу ага инелерибиз жакшы маанай тартуулайбыз деп келген. Алдыңыздарда Таалайбек оолу Бекжандан жагымдуу чыгарма болмокчу. Bayramınızlar menен урматтуулар.
четинде Азамат жол бетинде Алыста кыргыз эли Ардайым сезимде Эл жигит эл четинде Азамат жол бетинде Алыста кыргыз эли Ардайым сезимде Сүйіктүү чегарамды Душманга аралатпай Атаке сөзүн бере Үзүңдү жер каратпай Эл жигит эл четинде Азамат жол бетинде Алыста кыргыз эли Ардайым сезимде Эл жигит эл четинде Азамат жол бетинде Алыста кыргыз эли Ардайым сезимде Elim Değiştin bütün çelim Namısты aldırmayız İşengin menin elim elçidinde Azamat jol betinde Ağızda kara gözüm Ardayım sesimde elçidinde Azamat jol betinde Ağızda kara gözüm Ardayım çürüğümde Ağızda kırgız eli Ardayım çürüğümde Ardayım çürüğümde Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Ооган согушунун катышуучулары, баардыгыңыздарды жеке өзүмдүн атыман, районубуздун 12 айыл өкмөтүнүн атынан бүгүнкү салтанаттуу майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мына Ооган согушу мезгилинин учурунда ушул сиздердин маңдайыңыздарга туш келип калган экен. Ошол бөтөн жерде, бөтөн элде кан кечип, бир топ окуяларга туш болуп, ошол жерде өзүңүздөрдүн интернационалдык кызматыңыздарды өтөп келдиңиздер. Ал убакта эми жана жогоруда айтылгандай, биздин районубуздан 3 атул, анан келгендейин да 20дай бул дүйнөдөн өтүп кетиптир. Алардын дагы арбактары ыраазы болсун. Мындан ары өлкөбүздө жалпы эле дүйнөдө ошондой апат согуштар болбой, тынччылык болсун, өлкөбүздө өнөөсү болсун. Сиздер дагы бала чака, неберелер менен эсен болуңуздар, кайда жүргөнүңүздөр дайыма жакшылыктарда жолуп жүргөнгө Алла Таалам насип этсин. Биз сиздерди сыйлайбыз. Дайыма жакшылыктар болсун. Рахмат. Эми урматтуу ардагерлер, айыл өкмөттөрдүн ичине белектери бар экен. Ошону тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Каракулжа айыл өкмөттүн ардагерлери келип алсаңыздар, тапшырып коелу. Карагуз келе бериңиздер. Мына мен өзүм турам бере берем.
болсын. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Баласы жеңіштеген тарих илимдерinin кандидаты китепті оқығансыңар ма алғандардың кітебін? Ошо жерде 5-6 парақ жазылған грек сөзі бар. Тарих илимдерinin кандидаты, философ, профессор. Ошо бала кече дагы келип туруп, кичине өзүнүн көмөгүн берип кетти. Балага беришибиз керек эле, ол иштери менен келе албай калыптыр. Агайга тапшырып койгонго уруксат кылды. Советтик аскерлердин оғандан шыққанын 35 жылдығына қарады. Жана советтік аскерлерге жақындан жардам көргөзүп демеушілік құрған үшін Дүйшеев Жеңіш Амат Сахович сыйланат. Кыргызымдын жигиттери, кыраандары, тайманбас, артка кайтпас шумкарлары, душманга тике карап чеп болушкан, бар болгула кыргызымдын баатырлары. Мен кыргыздын уулумун, жигиттер тобунун аткаруусунда. Үйі болған езелтелер көкті жылдыздан, көз талдырып көрк ажайып есі шындықтың. Ала толы ас салышып бүркіт таптаған, мен ұлымын
шамал жиреп өскен кыргыздар. Ала тоға ат салышып бүркүт аттаган, мен улумун шамал жиреп өскен кыргыздар. Karangının pardalaарын tutup ırgıtıp, artta kaldı unut bolup doğru kıldırdı. Kıyındıkta ottoy canıp belin çeçmegen, men ulumun közürüne emes batır kırgızdım. Kıyındıkta ottoy canıp belin çeçmegen, men ulumun közürüne emes batır kırgızdım. Bolğun izilteden göktö yıldızdan, göz kaldırıp görk acayip esi çındıktan. Hala toğa at salışıp бүрküt tatlagan, men ulum şamal jirep ösken kırgızdan. Hala toğa at salışıp бүрküt tatlagan, men ulumun şamal jirep ösken kırgızdan. Ösken kırgızdan, esi çındıktan. Hala toğa at salışıp бүрküt tatlagan, men ulumun şamal jirep ösken kırgızdan. Men ulumun şamal jirep ösken kırgızdan. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Ардагерлер, бар болуңуздар. Жалғыз өзім,
çıkıp kımız sabasın ayılda çıkıp bağasın aşıkmın sendek suluğa arıdağım 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 seke toy kaydasın Arıdağım seke toy kaydasın Doldurup kımız sabasın Dolurdu cılkı bağasın Toğundan sendey görmedim Tuygunum 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 seke toy kaydasın Tuygunum seke toy kaydasın Rahmat. Kaydasın seket kaydasın Kan eteğin cürük aylasın Kadırlaş kurbum sen bolsun Kaygındır 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 tartı boy kalbayım Kaydasın seke toy kaydasın Kaydasın seke toy kaydasın Rahmat. Var yolumuzda. Sağındım ayılmemesin Almırık bısara git Uçamın sağa uçamın Oh canım zaman usamın Sarırılan cürüktü Darısı sensin uçanım Taşı menen aladı Ayrından salam alağı Sağındım ayrımemesin Almırık bısara git Оған соғышының 35 жылдығына арналған іс-шараға келген ежелеріміз жалпы айымдарға арнап біздің талантты ырчы жігітіміз ақ жігіті ұлы чуақ жағымды ыр белек тартуға Yolundan alır, yolundan
Анда ұлтып сұры қылдың анағыз, көздеріңді ұчқының кетірдің анағыз, көдіңдегі жүректі зірпәдірдің анағыз, бір көргенде өзіңді сүйгіздің ғой анағыз, билігі жоқ майы жоқ сүйгіздің ғой анағыз, жол жүрген қыздардан көріндің ғой анағыз, шолпан болып көзімі көріндің ғой анағыз, ойдан ағыз анағыз, ойдан ағыз анағыз, ойдан ағыз анағыз, ойдан ағыз анағыз. Алысты ойымды армадың ғодан ағыз, алыстатты бойымды да қармадың ғодан ағыз, içim жанып тұрғанын сезбедің ғодан ағыз, беріліп жаныма да келмедің ғодан ағыз, алоланып жанымда ойнадың ғодан ағыз, ақ жүзіңді сүйгізіп қоймадың ғодан ағыз, саға жақын бара алмай ыза болғымдан ағыз, сағынышым тарабай мен құса болғымдан ағыз, ойдан ағыз анағыз, ойдан ағыз анағыз, ойдан ағыз анағыз, ойдан ағыз анағыз. Тоғы тамшыған бұлар болғымдан нағыз, ұлы өніңде талбай бұлар болғымдан нағыз, қол жетпеген мен үшін ауан болғымдан нағыз, қозғып жүрек сырларын айғауан болғымдан нағыз, асман тілеп шақайған биік болғымдан нағыз, аға жетпей ақайған киік болғымдан нағыз, күйіп ішке сырыны шешпей қойдымдан нағыз, күні есімден кетпей қойдымдан нағыз, ойдан ағыз анағыз, 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 анағыз. Кызы эжекебиз маданияттын мыкты кызматкери Нурида Ахматовадан үрбелек. Дәл болса сіздер үшін жаңырсын. Жалпыңыздарга үрбелек, кимге сунганын ким билет, кимдерге экен. Раз и Bilmirim,
Рахмат, Сашкака, рахмат. Рахмат. Дағы бір рет байрамыңыздар менен. Ардайым өміріңізде ұзақ болып, үйірлеріңіздер менен. Бақтылы болыңыздар сіздер үшін. Аспан тұдық айтылық деген жақшы шарған атқатайын. Қадалып қаңыздар. Asman tuluk, ay tuluk, göl atılır. Almasın o göllar mende toluk. Sezip kaldım ay bölümün aksıyımdı. Sen oturgan bulakta, sen oturgan bulakta men doldurdum. Sezip kaldım ay sen oturgan bulakta men doldurdum. Sen dağı sezdin beken, duydun beken. Mahavat güzün çertem men da neşem. Bağlısı ölümüz bolup salarına. Karanın kareginde kaldı bekim. Varısı ölümüz olup salarına. Karanın kareginde kaldı bekim. Karanın kareginde kaldı bekim. Маңайыңыздар, біздің ойылша аябай шатты отырасыздар. Майрамға олансыңдар, Сашека. Жалпы майрам иелеріне біздің шығармашыл топтон дағы бір үрбелек болсын. Соорбек Қанатов, тыныштық керек. Jaş ana,
болот. Оми деп ала канчайып турат. Оми. Жерге бизде тынчтык болсун. Елибизде тоокчулук болсун, бактылуулук коштосун. Келиңиз ака, Кенже ака. Бата